Kenyotrep Youth Council hak arpu pratrik naitung arajar arpun riau kli kendo iulat kejela ubalong ru chief rector jongko skul ba nehu ban persya bat ban ai kejing ada mardor halor kejing ITBA nyaka kam in charge vice chancellor halor kejing kut samoy trekam jong vice chancellor berem hak arpun ru trik naitung u president KHYC baroi keparsen ram ulapan pau bakat kom ka statute 2A clause 2 jong kenehu Lapan kelak senam arjar kat lai Vice Chancellor bami undai ban IT ka kam Professor ubla Treshwa ubla Kamrim lada ompadon Vice Chancellor batamai. Ndai kat kom keshiti na katana puli puti ak arku artrek unaitung arjar arpun rio ka Presiden kari kala ajing menjur penban ban IT ka kam Professor Saroj Kanta Barik na ke Department of Botany ubalong ubuan baar ha kajing rim ne second most senior professor. KHYC kelapan pau bagai negara kelong ke basulia dan bor ke bapersyaak an bat ke bapen kan yang ke statut jong ke skol ba ke berana ke bor ke bapura ha ke baidai bagi kampaniat. Ubat roi ke parsen ram mula batai bagi siti na ke tenat in syem la aidaw ye la profesor basinia tam udan em ula kentat ne udan kenun ke jeng persyaak an men kang yu. Kumu chief rector kesenggal kerpat diulat ban keren mardor bagi presiden keri bat ke tenat puli putih ban Kami biang ya karai jong ke arpu artrek naitung ban IT hok ya kam ha professor ubuan benengkong ya ke jengrim. HYC kala benrap bagi jeng penken yi kendon an kan kata ya ke skul ba ke belang ke wenik skul ba ke bakong san hak tan citilam mingi. Kumta kala dawai ke jeng penbet ba mardor ya kani. Kumu chief rector jong kanihu aku kopot kumangitip ku vice chancellor jong kanihu mentau benai ka arpun riu trik jong mentau benai la kut ka samoi trekam ko dulu bat kat kum ka statute lani kaan jong kanihu ko ong bahadin ba vice chancellor la song thal lani umla ban trekam lani dangdon haka jing penbet bantung yo vice chancellor bat mai na ku ba shimti ka kam hapo nihu dai bantung ya unu senior most professor banlong kum kata in charge Vice Chancellor hang tipu nihu. Dekai ke bangi ngiyo i galong ba ha ka arpu atrik yang mentau benai. Ka Ministry of Education kala penmi ya kawai ke hukum. Ha ka ba kala pentip ba ka Presiden Jokari India kala thung lane kala ai ka jing menjur na ka benta bantung ya second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya kan nihu menta support tat haduk bangin yo ya UBC batmai. Kani ka jingle jong Ministry of Education lengba ka jika approval jong i President bedom burom jong dari India kum i visitor jong kanihu nging shim bakalong persya ya ka statute jong kanihu namarla da pipuli ya ka statute jong kanihu kala de pankren da ka basyai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basyai ba habam don unu UBC lakut ka potrekam ka jong ulani omla bantrikam UBC lani bat kum ta ter senior most professor uday ban shimti kum in charge VC. Dekai ka baja mentang teni hu kalong balatung ya second senior most. Kajing keli ka bangikwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai kajing tho kalong ba governor kum chief rector jong ka nihu bat kum juru kum ukli kum representative jong ka president jong ka di India hang ya ka jala ka jongi ngikwa balangba governor bun tho syaki bor ki badai pet la kalong syaka office jong president la ne syaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat kanihu la ne ka ministry la ne kanu ki bor ki mla kan ban pentrikam persya ya ka kendon ka pela don lupa bro sekatang ya keren bang ngikwa bakanihu kan pentrikam ya kan penyak bet ya renti kan penyak jiki kam ko nihu kat kum kan nihu act 1973 kat kum kan nihu statute sio dai ban pentri kam ban pentulun iki kam kat kum ki ai dari mentang yu i pat hagading thung ya uniu in charge BC la pen kenya ka we ki kendon jong kan nihu ya ka bakum ka seng ni kwa ban penpau mentang ka sengi wan ha u governor ban kerpat dia governor u dai ban sim ya kan ni ka benta ya kan ni ka jeng kerpat ka jongi ban pentip ban ong ya kibor ke bedepet la kalong ya Ministry of Education bat kumju ru ya ka president ba kadai ban but renti ya ka kendon ka badan hapo ka statute jong kanihu ba kumju ru bantung ya u in charge VC hakum kani ka por de bantung daw in charge VC u bade senior most professor kumangitip hi don senior most professor uba la ban uba dei hok ban simti ya kani kam ndri yaw taw senior most professor pat klemdon ba keli lafi Kloy ni amban shimti ya kam na ne ka daw ka ba
pelong ya ke ministry ban nom ai atau senior most professor I know only second senior most professor